Sako ya Muhame Financial Services Cooperative Limited erizo muri SHEEMA yakora icyo barkweta challenge obwe kuhereza buri memba wa Ekiterekye. Banka nungi wabika mesente zawe ziguma ziri safe zirinke ziwabikomuka kandi nibazitera amagoba tano ho n'Ekiterekye binde bitera izo batwashara mu Burundi kumuhereze kilo ya shukari kandi na kilo y'umuceri kugira ngo imuyambe ukuraba umbiro bikurebe debe Ekiterekye cyinyu naza kuya ko mukama Muhame ne kangari mbike na Muhame abantu bakunzire Muhame bayija babika bija baguza mu sente bazikozesa bazigarura mbwe nitwe twantu bagarura abwa banka yabo bamemba baba bataruho abantu babaterera okurebeka ngo nabo batunga Ekiterekye. Ninda kutwara umugishogo kusima Muhame ebyekorera abantu omusukuru fees abana bawe batakwija kwa bashomere batakwija kwa batungukire byentunguka. Orukura sako ya Muhame Amon namara ino utumwa buyahereza bamemba babo abariyo baza kujaguza iciro cikuru mwijuke ngo no mwako kundi guriyo ine bitwenda gukora wanu wagira ecyuwarya nko base kubikaho ukabasa kukozesa umbwiro bukuza kwija namara najara ngo Muhame Financial Cooperative nasake kuzire obwa hate ine sente no bwiga bwinji oburuko basa kuhereza loan niyo ne member kuba nayenda mwije na mwana mwenda kweguza ntubahereza sente kurga ahari imitwari 10 ninga sente zukhererwa ya hasi ka miliyoni 200 ubasa kuzushashura umyaka 3 omuganda makuru nkago bamemba bacu ba Youth Development Sako abatwire babika kurunje batunjera kasimo k'Ekiterekye oko bahwera kujaguza kurunji nkakamanyiso koko basimo muri nyakayo jombara ebintebero mwente embuzi enkoko ebyo kuriya hamwe n'ebindi byinji nibyo bugabirwe okwera bamemba bo kujaguza no hiri kandi ndaganisa guma nimbika nanye okashanga muhero gumwaka nanye nahangurende entenjijo twagihangura basize kusevinga je bakuru basakweje nabagera ngo ece bacikozero kugaruza bamemba babo abosere barukubika kurunji kano gundi kugira ngo bagumene basimba ece batwire nibakora icyo twubantu baterera aho Ekiterekye bya Christmas kugira ngo nabo Christmas banorere abantu bari kukanka bitanu bona batwara harimente enkoko embuzi emigati n'emiceri n'ebindi bingi aba batunjire Ekiterekye n'abagiro mu kazano akatangira hari kibanza cyo kwezi kwa11 omwaka ogu ababene batware ente babire babitire miliyoni 50 no kugarura higuru abembuzi miliyoni 20 no kugarura higuru abarya hanze aho babene batware enkoko n'emiceri n'ebindi bingi takizire kubika nitwe ninga twegitaho nimba manyisa ngumuferirwe cyango abo ko birungi byona bitaha kunuya savings loans okuba patronizinga tugumantu bagaruza Chibaya Youth Development Sako obwa hate ine bamemba barukorengo mu nkumina hamwe na mataja abiri ahabwa TV West ndi Era Achiza na Sheikh Abduratif.